Uba. Uvukile usebenzile nangibaba lo baba ngokufuna umbone uthola ama-antibiotics azohelebha nge-infection. yeah kodwa kuyo yonke le ndawo le bonke odokotela bakhona lelanda Metron. Wena-ke Mrekosi ubuyazi-ke bengingafuni nokukuthinta uthokoza abantu bekhe naba bangabele tosatikwa kuduhele Double TV. Ngandona. Lento enza ngathi ube nenhlanhla wena. yabona mina bengiyi-first male nurse esibhedlela samasonto South Africa Defence Force. Yabona nje namanje nginabonongorwana bangathwala ningisukele kwami yizidlalele Ngani babika ngani photo kuya qa umuntu omhle yedwa. ngambona nje Mfuthi bani babini. Suka ufana ntoni? Bubi. Msuse kuye msuse. Uyazi kuhlele phansi kwesukesi yami. Ithi imbilo suitcase yakho leyo. Suka wena manje uzotsho ngamazinyayelo apha. Hayi abasebekawaye. Nami ngifuna umfoto pha. Suzimela man. yintoni ngivotele Suzimela ntoni? uzawa wena Suku zayibatyoza. Ungasoyi kuya qatha. ngalo lo mntana uzawa apha Animazi wenza lolu sidingo yazi. Akuyinto yokwenza. Kuya somsiti mama ngifuna umbona. Bawumzani lefuvu wenwele. As South Africa prepares for the Uphi ngo? it's time to make your Uzivele bangokuya. register online on registertovote.elections.org.za. It's now data free on all networks. Mahala. Or visit your voting station on the Mithi indlela lapho. Akabonakala. 6 for your opportunity to register in person. Tune in to Uyakubona. Amfumana. Umene. Nimvumene. Indlebe amancane ayithuqa. Kwisiza inhloko yakhe inkulu avuna umbona. Sisa inhloko yakhe inkulu kuyivuna umbona. Uyasisuka. Ndiyekeni ifoto yona. Ndiyekeni ifoto. Iyaphoseka iganga. Tingling and numbness could be signs of vitamin B deficiency.